Барта холбан төттө хим чекерин хаяп кон холунна ону таханан нехелектер эти ас үел таханан моңурдан маккалар эти Тимуровская академия оңурта буттыра агам хастак жаңга оттон бүгүн боллагана наградаларга эти дойду президента Владимир Владимирович Путин медален түйетого ылла. Он түйет волонтер Федеральное агентство по делам молодежи дентен награда ылла. Он тогус волонтер бу району тагабахалыгын грамотатын тутан олорор. Он оттон хасбидди тохпар волонтер биһиги управление бутаттан эме макталор тутуктара. Бу волонтерлер эле жак болор бу. Бардык кеме кара хаяк болор кетти. Анара бу да бу да Тимуровская бутаттара болгондар. Итне мурдан да эсатында. Кинлер оны таханан эмп тахаллар биле самоизоляцияга хетергелга эбетер биле олокта хажа такабакка көмакка хогото холорор агам хастагы жаңга. Антон нехелек терге болгона Тимуровская дерхим бирен ороллар биле хогото холорор агам хастагы жан биле маханбайта турурмак болгага ди мус таханы неген тон ол өттөр кемеле хелдер би волонтер дурган. Бу кулун тутарты ыйтан хагалан биле Инстаграмга социальный сетемлерге таргатахан барта төрдөнтөн такка аудиовизуальный продукция таккыбыта, то есть биле видеолар, видеороликтар, онна картинкалар ин таргамыттара. Багатан карыстанын же голорун ден тогуна.